Ona thengia wa andu kuregana na watho wa kunina kaimana uhuthiri wa minyore, athondeki a ciondo cia unduire ni mahimbiirie mutaratara uyu amu ni uguteithia hari kuriukia wendia wa ciondo iria mathondekaga. Na makati hiyo ikisomwa, hiyo moshi yote iko na elfu mbaya sana. Sababu iko na kimiko. Nyinyi wanaume mutii sheria, sio ati muende ati museme ati hii serikali inaweka vikwazo ati ndio ati hiyo makati irudi. Hata mimi sitaki irudi. Elena Waithira ni mwendia umwe wa ciondo barabara-ini ya Thika guthie Murang'a, uria wiyukitie uhoro ucio akiuga ati ni ukuruguria mawira kuri mbeu njithi o undu umwe na guteithia hari kwambatiria miturire yao. Masamba ya makogo ndio wanatusaidia sana, tukasaganya na banana fiber. Kwa hivyo ikimaliza hiyo makaratasi yote tutafurahi sana na roero coke mukaro. Makiria ni oritie thirikari nene na ya matura kuriukia urimi wa makogo niguo kuhura njeki uthondeki wa ciondo. Ngiripotera ceceni ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Jerry wa Kamau.